kalong ka kubor ka bas ngotonan ba ya kiru football kam tam ya kitu ki bisa kersen ba ya ka kanhun Portugal bat ya uklor jengka Cristiano Ronaldo polawan phai biang sia ka kanhun hadin ka jing mensau jong unde unong job sansin ya ka kosnam Ballon d'Or sim lala ban yadan menta bat ka Al Nazar na ka daw ka jing mensau kidok sa jong Ronaldo unwan phai biang sia ka kanhun ya lai kai kari jong hakaba ukuch ka Portugal Roberto Martinez walejit ya unwe orang ya lai kai basau kosnam karta haka kanhun jong da ka bakan thuplang ya Ronaldo haka kanhun ki arf nyangut kirang ya lai kai kari na ka benta ka jing ya lai kai semifinal Persia ya ke Germany haka UEFA Nation League haka santrik Thursday ujun haka por kat arsiteng ukuch ka Portugal ula khodro ya orang ya lai kai chakman ka FC Porto umora hadin ba ulpen ya kasap ya lai kai jung menta ka samoy haka ba uli thep hadu nyau gol na ki khandai teli ki jing ya lai kai ukuch ka Portugal ul ongru ba umara ude orang ya lai kai bagar pang ude hok bandon haka kanhun ya lai kai kari hadin ba ulalai ba hakini ki hindru benai baladep ngapu samrki ladapi keren siapang jeng namar ude unong ya lai kai ubala ban budak ya ka juk football ka Portugal Ronaldo sim lala ban ya lai kai haki lai teli ki jing ya lai kai Al Nazar shu lai thuru kat kum ki ham saya ba Ronaldo ula ban mi no na ka Al Nazar namar ka jing yate kontrak jeng bat ka Al Nazar kan kutno hakalai peutrik ubanajun ukuch ka Portugal ula khanglan ban yada ya kinu ki jing kan tho siapang ka jing long jing man kambet ka phat ukhlo re lai ka jeng hakabaya dei bat ka koj ka khia Ronaldo Martinez ula pen pau ba omdon jing ya Ronaldo ula bij ban ya lai kai ula ong Ronaldo ubiyo the badu live goal na ki live ndai tli ki jing kun hakani ka samoy ya ka Al Nazar udang batsa ya kan dei kanam namar dei tang mau ubabun gol tam ha Saudi Arabia unde ukuch na Spain ula wengru ya ki kubor halor ka jing dei ujus Mourinho bat ka kardan jing bat ula pen skembiang ya ka jing IT jing sia ka kanhun ka badang jerong ka ba udang tai menta bat ka kanhun ya lai kai kari ula ongru ya menta ngihaban perlejung chua bat ka jing tmu jengi ka dei ka World Cup arjar armreu hashwa ban pengkut ya ka video une ukuch ula ban biang sa sisin da ka baong ngidon ha ka jaka ka bang kwa bandon hapadeng ki sauteli ki kanhun ba pau nam ha Europe hoj ngi kwa ban ya lai kai ba ha ka Nation League kum si benta ban pen kharu na ka benta ka World Cup arjar armreu alengin pej ya kirang ya lai kai ka Portugal ki ban yakun Persia ya ka Germany ha ka semifinal ka UEFA Nation League kirang apkol Diego Costa ubaya lai kai na ka FC Porto Rui Silva ubaya lai kai na ka Sporting CP Ujosa ubaya lai kai na ka Wolves kirang abdin pat Diego Dalot ubaya lai kai na ka Manchester United Nelson Semedo ubaya lai kai na ka Wolves Nuno Mendes ubaya lai kai na ka PSG Nuno Tavares ubaya lai kai na ka Lazio Cancelo Inacio ubaya lai kai na ka Sporting Ruben Dias ubaya lai kai na ka Manchester City Antonio Silva ubaya lai kai na ka Benfica bat Renato Veiga ubaya lai kai na ka Juventus kirang ya lai kai Shepring pat Ujoa Palina ubaya lai kai na ka Bayern Munich Ruben Neves ubaya lai kai na ka Al Hilal Ujoa Neves ubaya lai kai na ka PSG Vitina ubaya lai kai na ka PSG Bruno Fernandes ubaya lai kai na ka Manchester United Pedro Concap ubaya lai kai na ka Sporting Bernardo Silva ubaya lai kai na ka Manchester City Joao Felix ubaya lai kai na ka AC Milan
kirang yalai kay Syakmat Pan, u Francisco Trincao, u belai kay naka Sporting, u Francisco Consicao, u belai kay naka Juventus, u Pedro Neto, u belai kay naka Chelsea, u Rodrigo Mora, u belai kay naka Porto, u Rafael Leo, u belai kay naka AC Milan, u Diego Jota, u belai kay naka Liverpool, u Gonzalo Ramos, u belai kay naka PSG, bad u Cristiano Ronaldo, u belai kay naka Al Nassr,